auntie. Udlule sibabaza lapho. Hey bo, auntie, hey khona lo the kade zamula wagcina umlomo uvule kunomphela. Ya auntie, hey ngangizibona kakhulu lama cases ngisase King Edward esibhedlela, Mam Lady D. Mhlawumbe kodwa ngimchazele nje umlaleli kuze naye angathuki ngoba phela iyathusa lento naye udadewabo bonje ubefonile njengoba naye uthukile ukuthi lento umuntu ugcine kade zamula manje umlomo usavaleki kahle. Alright, so lento yathusa uyibona ithusa yenzeka kuwena kodwa futhi ibhlungu kakhulu uma sekuthi siyenzeka kuwena. Asake sichaze Mam Lady D ukuthi kusuke kwenzeke njani. Khumbula ukuthi uma whether uyakhuluma uyahlafuna uyadla uyazamula kunale joyini leli elikwinhlafuno elikwenza ukuthi inhlafuno yakho ikwazi ukunyakaza angithi. Lelo joyini lelo Mam Lady D lisebenza mhlambe bengase ngifanekise nje ne sliding door. Uyabona i sliding door kubone moke wasivula kakhulu saphuma esporweni siba stuck ngoba susivule kakhulu kanti kumele sihambe ngojantshi wakhona angithi. Wathi wasipusha kakhulu sangavaleka kahle saphuma futhi kujantshi nakhona futhi sigcina sesiqina savaleka kahle. So kwenzeka the same thing ke manje na kwinhlafuno yakho Mam Lady D. Njobe ethe wezamula kushuthi wazamula kakhulu laze ijoyini lelo okumela ngabe libambeke kwi-angle ethize laphuma esporweni, okay? Once laphuma ke lelo join lelo Mam Lady D sokubukhunike manje ukuthi one alikwazi ukuzibuyela kahle sefanele libuyiswe kahle libuyiswe udokotela ngokusheshsha futhi. Alright, now into zokwenzeka eduze kwalapho lizophuma yes esporweni okusho ukuthi nemsipha leyo ebambile ukuthi ijoin lakho alibuyele ligcina sistretcheka kakhulu nenyama zakho siziba tight ama muscles kuleyo ndawo so gcina siba stiff ijoint yakho ke manje usakwazi ukukhamisa kahle ugcina sukhamisile unomphela ungasakwazi ukuthi ivaleke lelo joint lelo Mam Lady D. Now into laphekayo leyo Mam Lady D kodwa njengoba ethi kuyinto mhlambe igcina sibuya njalo ngoba once lelo join lazi ukuthi kanti ngiyakwazi ukuphuma kule sporo kuba nomzilo wakhekayo lapho gcina siphuma ke njalo ke manje wahleka kakhulu wena lizophuma futhi esporweni ijoin lelo mase umhlathi lo kuba ngathi uyahlukana umhlathi wakhe amazinyo angenhla nangenzansi kuba ngathi ayahlukana okulokhe. So into ebalekile ke ukuthi one into laphekayo le Mam Lady D so akamuse if kukuthi kuyinto endala, okay, akamuse usedinga specialist ke sodokotela ke lo okuthiwa i-maxillofacial umuntu odila vele nalezo ndawo lezo zemhlathi kuphela, okay? Dinga ukuthi aye kuyena kunezinto angamfaka udokotela sometimes bangamfaka neBotox yabo le ukuthi amantombazana abasebenzisayo ukuthi banga age yakwazi ukuyisebenzisa ifika ukuthi muscle yakhe yona sibambe kakhulu kodwa udokotela udinga athola ukuthi yini esiyinkinga kuyena mhlambe imsipha yakhe edinga ukurepairwa o mhlambe ijoyini lakhe lidinga ukuthi exercise ulijayele ukuthi kumele lenze kanjani kodwa naye kunezinto ongameli thazenze. One akufunakali abhasobhe ukuthi ethi mezamula ukuzamula wonke umuntu uyazamula kodwa wazamula ukhuluma uyakhuluma uyazamula ukusho ukuthi umhlathi uyavuleka kodwa futhi uya ku left so i-risk futhi leyo. Alright, uhlala uhlafuna into eziqinile obiltong njalo ushepisi njalo ukuluma ukudla okuqinile njenge-apula i-apula likwenza ukuthi umhlathi wakho uvule kakhulu so once umuntu oseke umhlathi wakho akubonisa ukuthi uyaphuma estorini lezi zinto lezi kumele uzigweme Mam Lady D ngoba zingagcina sezikwenza ukuthi kube worse. But ngoba kubalekile sazi ukuthi yini engaba imbangela kunabantu abaningi Mam Lady D othola ukuthi ngale kokuthi uzamlile yena siyazi ukuthi uzamlile but omunye umuntu ne-stress uyasiphatha khumbula ukuthi stress yenza ukuthi ama-muscles akho abophe that is why umuntu bephethwe stress uphathwa yikhanda lelo ngathi uphethwe ibhande ngenhla kwenhlafuno zakhe i-stress yakwenza lokho komunye ke uzokwenza futhi i-stress ukuthi kube ngathi umhlathi wakho ngqi, okay, kanti i-stress so kubalekile ukuthi akahamba ekudokotela wakhe ukuze akwazi ukuthi amcheck ngoba into elaphekayo Mam Lady D ngoba if ezoloke ewushiya uvulekile yabona umlomo wakhe uhlala uvulekile sokuzomlethela nokokunye namanye ama-infections ke lapho so but into ebalekile into enzakalayo le Mam Lady D and iyakwazi ukuthi ilapheke. Alright, yes auntie ikuthusile ke kodwa ngiyakwazi umuthule kanje
Kodwa isindudu uzokwazi ukuthi uzokwazi ukulalela i-podcast, uzokwazi ukubuka wona into eyenza lapho, izomenza ukuthi alandelele avezwe nomnikazi wendaba. Uyayibona? Yes auntie into eyenzakalayo nje Mam Lady D lena nje bade ngisho ngangibona kakhulu ngisaseKing Edward yayiningi kakhulu abantu befike benomhlathi ngqi angithi ngesizulu kuthiwa umhlathi ngqi so yeah so Uyabona yazi kahle lo. Uyabona udokotela engikhipha amayini nama-wisdom. Lama athatha umhlathi awuqashulena. Uyebo. Uzakwazi ukufika kahle lapha. Yes kuleyo ndawo kodwa uyayibona ke leyo ndlela isuke icontrolekile uyabona leyo ukuzamula iziphumela liphuma esporweni ngendlela engacontrolekile Mam Lady D and igcina sokuba inkinga kakhulu leyo ngoba umzimba uyafunda ukuthi hawu kanti ngiyakwazi ukuthi ngiqobhe la mase ugcina sokwenza njalo ke okay all right lo omunye Mam Lady D ukhale ngengane ukuthi inezandla ziyaxebuka okay and kuqale ngesikhathi seCovid uzokhumbula ke Mam Lady D baningi abantu ngesikhathi seCovid babe nenkinga yokuxebuka kwezandla and yebo kwakudalwa isanitizer asikhumbuzaneke ukuthi isanitizer isebenza kanjani ngoba isanitizer isebenza ngotshwala okay lo suke ukhona kule alcohol utshwala lesuke ikhona kule sanitizer and kuzisebenze yenza ukuthi akome kuleyo ndawo so iyasomisa isinambuzane leso okay that is why bengihlale ngixwayisa ukuthi imufake isanitizer ungayisuli ngoba soyiqedile ukusebenza kwayo isanitizer ifuna uyifake yome izomele yona ngoba ualcohol utshwala uyaevaporate amuthola umoya so ngesikhathi uthola umoya uevaporate then uevaporate yini ngesizulu anti ukoma ngithi uhwamuka yes so ngesikhathi ihwamuka ke sanitizer ilapho isebenza khona ke ngoba ilapho ibulala khona isinambuzane wayisula wena sorry is not work for you okay so ngesikhathi kwenza ke lokho isanitizer ukuthi wena iyahwamuka ihwamukisa ukuthi kome isinambuzane nawe phela ngoba isesikhumbeni sakho izokuhwamukisa yomise nesandla sakho sigcina isikhumba sakho sesoma kakhulu so kungenzeka ukuthi iloko kwamenza kodwa sokuyinkinga if lento iqhubeka nomuntu engasayifaki isanitizer right so uyabona ukuthi lapho sokudaleke isifo ngenxa yokuthi lo muntu ekade esebenzisa le sanitizer kakhulu so into engase beyimbangela number 1 either umzimba wakhe wagcina suba sensitive phela umzimba awufundiswanga ukuthi wona uphile na sanitizer okay so umzimba ugcina usulwa nokuthi kunalento lokuyifaka kumina engomisayo kwenzakalani ngesikhathi ulwa umzimba ngaphakathi uyavuvukala alright so uyoma ngaphandle kodwa ngaphakathi uyalwa ngokuthi uyavuvukala ngoba manje uzama ukula nalento lokuyifaka wena eyomisayo alright so kugcina ke manje suba neconsi umzimba nento encane insipho yogeza izitsha siyakomisa insipho yokuwasha siyakomisa wafaka ilotion eneperfume nayo siyakomisa ngoba umzimba usuyalwa manje ula nanoma yini oyifakayo because of la exposure ebekhona eqaleni alright but asikhumbuleke Mam Lady D ukuthi ungathola ukuthi lengane kuma genes ayo egazini layo kukhona umuntu mhlawumbe une eczema alright and lokhu ukuthi wahlangana ne sanitizer isikhathi eside nayo edryer isikhumba same as ieczema yenza izohamba iqhwize lo yanto esegazini lakhe even if bengeke izimphathe okwamanje but izohamba iqhwize le yanto esegazini lakhe lokuthi unenkinga isikhumba no eczema isizoyiqhwiza ngoba ivoil ikhona egazini kodwa bisafukamelekile ithulile alright so enye into lo if ukuthi le nto bivele ikhona egazini eczema izohamba ivuseke manje sokugcina suba nayo ke ieczema leyo ke alright now into ebalekile ukuthi akenze njani umama alright khumbula ukuthi ngithe ugcina umzimba wakho suba nokuvuvukala okhona ngaphakathi and kodwa ngaphandle womile now ocream ngoba ngizolethe ocream abasasizi now khumbula ukuthi ucream utreat into engaphandle so utreata ukoma ucream alright kodwa awusa address lento ukuthi sokunokuvuvukala manje ngoba kwanomzimba awuyithandi lento eyenzakalayo so awuyitreat lokuvuvukala ongaphansi so kugcina ke njalo manje lokibuyile lento ngoba inkinga ayisekho manje esikhumbeni lesingaphandle singaphakathi ngoba umzimba wakho sinokoma ngaphandle kodwa futhi sinokuvuvukala ngaphakathi so into engamtshela umama ukuthi firstly of course akamsemntana wakhe kadokotela alright
but naye kunezinto angazenza ekhaya Mam Lady D, njengokuthi kubalekile manje ukuthi isikhumba sisipholise sisithulise ngoba siyalwa, alright? So kubalekile ukuthi isikhumba sithule, angasebenzisi insipho ene-perfume, angasebenzisi futhi nensipho enensipho. Okay, kube soap free, khona insipho ezinjalo ezama lotion ezingayona insipho, angifuni ukuzisho ibrand yakhona, alright? Athi noma esula uma ingane adigeza ingagezi ngamanzi ashisa kakhulu, athi noma esula ngahlikihle akuba ngathi uyabambatha, okay, mesula. Then immediately after ingane kadigezile ayifake ucream ozoyisiza ukuthi isikhumba sakhe sizakhe kabusha ngaphandle. Khumbula ngikhuluma ngesikhumba ukuthi ngathi isikhumba sinamanzi and sinamafutha as well. So kubalekile ukuthi noma ngawusebenzisa into eyicream kodwa ixube nento enamafutha as well. For example, ungayisebenzisa into ene petroleum, angifuni umusho igama lakhe niyamazi ubani petroleum jelly, nixube nento eyilotion. Lokho kuzowenza ukuthi lotion izofaka amanzi isikhumbeni sakhe, mase lokho ku petroleum jelly kuzosivikela isikhumba sakhe kuze angabaleki futhi lo manzi owafakayo ngaphakathi kuyena, alright? Ne balm cream lokho wengane Mam Lady D is very good ukusiza isikhumba leso. Lokho ingane uma osuke ufake enganeni encane ukuthi ingatshabuki, nako futhi ungayisebenzisa ezandleni Mam Lady D good futhi leyo yokuthi isikhumba sizakhe kabusha, alright? But sometimes udokotela ingamnikeza just 1 week nje ama steroids if ukuthi umuntu ongamind ukwathatha ama steroids, but yiko ngithi akahambe ekudokotela wakhe kodwa naye kube nezinto azozenza ekhaya zokusiza ukuthi isikhumba sakhe sizakhe kabusha futhi. Ngizomsiza kwesami siyasizakala sonke nje ukukhuluma nje, kanti-ke ngiyazi ukuthi sesinemizuzu emibili nje sey'ndabeni asilivale kwamanje silolento singasolani uthini nje ushiya nalini. How auntie, you said goodbye now auntie. Okay. Okay auntie, I'll see you. So qhubeka next week mhlambe auntie nabanye kuba ngiyabona baningi abasebesendile ama voice note. Auntie ngithi kukona konke uyakubona bobabili lokhu auntie, uyabona ukuthi i-stress siyangena ngoba nalo wesikhumba ungathola ukuthi mhlambe usene stress nje umntwana nezinye izinto kwasona isikhumba sombangela i-stress. So asizama ukuthi sigweme izinto nanokuthi singasebenzisi nje auntie into esingazazi kahle ukuthi ziyini, but at the end of the day yazi ukuthi odokotela bayifundele lento, bayazi noma yini ekuphethe ekhaya, ayikho into ukuthi iphethe wena wedwa isizo yalapheka. Odokotela into abayifundele esiyifundele le siyakwazi ukuthi sikulaphe, alright? Anyway, mina ngu Dr. Mthembu ngise Medilution. Inamba zami ezasesibhedlela 072 994 7547. Clinic yami eMedilution is 031 765 8475. Richards Bay 035 760 1569. Bye.